thì cũng lấy bốn là cái liang trong phi media mấyวันra sinh những cái đó nghi là cái liang cả Riboy District Archery Association hai chính cái cắt chính cái skate chính cái con Rosemary Jerwa bên đây players trong cái sai thì nâng ta con streamlet bên đây players sai but nâng ta bên đây coach trong cái Riboy District Archery Association thì nghĩ qua ban pau hang ni mana kaliang kari boy district association hadin bangla seng how do banai December ngilayo ban coaching ikna ngilayo ban le ya ka scouting ikna lemba ji coach bat ki jingerap jongka Meghalaya Archery Association national bat ki coach nang tei ladep ban scout bat hadin katu ngilayo ru menta ban pha ya ki kna khat prangut shalong habai de bat kakam kabadang yat menta hapo shalong kum kadak kaching pen kre ya ka Meghalaya Archery Championship ka Banlong dalu 10 tarik hadu 4 tarik August de nakaliang ka association ka dap na jingkemen bat ngidan ka jingkemi lintiru baki kena jingi kini ki bangin pha mata khat rangun kenonra ya ka nam bat burom na banda ka Riboy district haki category ba fair na kiliang ki senior ki junior mo ha bat ki sub junior ingilayo ban pha bat mata kidan ka camp ban ngangai kani ka jingwan kan long ka jingker khu yaki kena ban peni ya kasap kapong bat ka jingtri system ka jongki de ngi na kaliang jingi ngi pha ka jingket bok ka yang yaki kena ki ban lit isimenta ha kani ka kam ha kani ka Meghalaya Archery Championship ka Banlong na du spotrik hadu khatsau trik August apo sai